Shalom. Ndabakunda cyane ngene mura mukurikirana ibiganiro by'ijambo ry'umunsi. Ubuntu bwa Kristo Yesu bushishikare kuba ku buzima bwanyu. Icya kabiri, abataragira subscribe muyikore. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri ku mutima waje mu kino gitondo. Dusome mu gitabo ca Ezra. Igitabo ca Ezra igice c'8 umurongo wa 31. Ndashaka nkwifurize ijambo muri kino gitondo rivuga ngo Imana iguhe kugira ikiganza cyiza. Ndashaka mvuge hejuru ikiganza cyiza. Imana iguhe kugira ikiganza cyiza. Ikiganza cyiza cy'Imana kibe ku buzima bwawe, kibe ku byo ukora, kibe ku muryango wawe. Ikiganza cyiza cy'Imana. Haleluya. Ndifuza kwifuriza ikiganza cyiza cy'Imana. Dusomye mu gitabo cya Ezra igice cya 8 umurongo wa 31 haravuga ngo maze ku munsi ugira 12 w'ukwezi kwa mbere turahaguruka tuva kuri urwo ruzi Ahabu ngo tuje i Yerusalemu. Ikiganza cy'Imana yacu kiba kuri twebwe. Haleluya. Urugendo rwose urimo, igikorwa cyose uri kurakora, ubuzima bwose urimo, ikiganza cyiza cy'Imana kize kibane nawe, gikorane nawe, gihagurukane nawe. Haleluya. Nimba uri kuranumviriza urwaye, uri kwa muganga, ikiganza cyiza cy'Imana kigukoreho, uhaguruke kuri uwo musego umaze kwigihe kirekire. Ikiganza cyiza cy'Imana. Haleluya. Ikiganza cyiza cy'Imana. Yavuze ngo maze ku munsi ugira 12 ukwezi kwa mbere turahaguruka tuva kuri urwo ruzi Ahabu ngo tuje i Yerusalemu. Ikiganza cy'Imana yacu kiba kuri twebwe. Amen. Murongo ukurikira rero, iradukiza ngo ntitugwe mu maboko y'abansi batujyamiye mu mayira. Ikiganza cyiza cy'Imana kigukiza imitego y'umwansi wawe. Ikiganza cyiza cy'Imana, haleluya, kigukize imitego y'umwansi wawe. Arashaka kugutega utabona, arashaka kugutega uryahamye, arashaka kugutega mu kazi, arashaka kugutegera mu bana. Ikiganza cyiza cy'Imana gihindura ubusa iyo mitego y'umwansi ku buzima bwawe. Hari ikiganza cyiza cy'Imana, umva ngo iradukiza ngo tugwe mu maboko y'abansi n'abatujyamiye mu mayira. Hari igihe abanzi batujyamira mu mayira. Haleluya. Inkuru nziza mfise muri kino gitondo iravuga ngo hari ikiganza cyiza cy'Imana gisenyagura izo zira zose z'umwanzi. Hari ikiganza cyiza cy'Imana gihindura ubusa. Haleluya. Hariho Zaburi ivuga ngo ngo twari tumeze ngo nk'inyoni ziva mu mitego y'abatesi, ngo imitego iravunitse natwe tuvuyeyo turarokoka. Kubera iki? Hari ikiganza cyiza cy'Imana. Hari ikiganza cyiza cy'Imana iradukiza ngo ntitugwe mu maboko y'abansi n'abatujyamiye mu mayira. Izo nzira zose z'umwanzi utari kurabona zikujyamiye, ndavuze ngo zihinduke ubusa mu izina rya Yesu. Haleluya. Icyo Satani cyose yokora ku buzima bwawe, bw'abana bawe, hari ikiganza cyiza cy'Imana gihindura ubusa icyo Satani yokora ku buzima bwawe. Igice cy'indwi mu gitabo cya Ezra umurongo wa 6 haravuga ngo uwo Ezra araduga ava i Babuloni, kandi yari umunyabwenge w'ibyanditswe, kandi yari umuhanga mu byagezwe bya Mose byatugezwa n'Uhoraho Imana y'Abisiraheli. Umwami amuha ibyo amusabye byose. Haleluya. Abiheshejwe n'ikiganza cy'Uhoraho Imana yiwe cyari kuri we. Umwami amuha ibyo amusabye byose. Reka ndagusengere. Umwami aguhe icyo umaze iminsi usaba. Haleluya. Umwami aguhe icyo umaze igihe usaba. Haleluya. Ngo abiheshejwe n'iki? Ngo n'ikiganza cy'Imana cyari kuri we. Ikiganza cy'Imana kibe ku buzima bwawe. Ukorere munsi ikiganza cyiza cy'Imana. Umwami aramuha ibyo amusabye byose. Ezra wageze imbere y'umwami aramubwira ngo reka tugende. Ngo bari kumwe na Ezra, reka ndababwira akantu kamwe kashimishije.
ngo bari kumwe na Ezra ngo maze guhaguruka ngo babwiye Ezra ngo Ezra turagiye abanzi wa murongo twasomye haruguru abanzi bazotwica saba umwami abasirikare saba umwami ingabo tugende tujanye ngo arababwira ngo yaye nabwiye umwami imbaraga z'Imana yacu. Amen. Nabwiye umwami imbaraga z'Imana yacu, sinasubira kumubwira ngo zana abasirikare kandi oya ngo bageze ku ruzi Ahavu niho bisonzeshereje ngo basaba Imana ngo ngwino urane natwe. Haleluya. Maze Imana ijana nabo inzira ngo banzi bawo ntibamenye igihe bashitse Yerusalemu. Kiganza cyiza cy'Imana ngo umwami amuha ibyo yamusabye byose ngo biheshejwe n'ikiganza cyiza cy'Imana cyari kuri we. Hari icyo wifuza mu kazi, kiganza cyiza cy'Imana kiguhe. Hari icyo usengera, hari icyo umaze imyaka usengera, reka ndagusengere muri no sengesho ngo ikiganza cyiza cy'Imana kiguhe icyo wifuza. Hari icyo umaze imyaka uri kuraririra, hari ikiganza cyiza cy'Imana umwami arabinyemerera ngo abiheshejwe n'ikiganza cyiza cy'Imana. Haleluya. Kiganza cyiza cy'Imana kiguhe icyo umaze igihe kirekire usengera. Igitabo cya Samweli wa mbere igice cya 18 umurongo wa 14 haravuga ijambo ryiza riravuga ngo kandi Dawidi yagira ikiganza cyiza mu byo akora ko byose kandi uhora ari kumwe nawe. Dawidi ngo yagira ikiganza cyiza ngo kuco yakoze ko ngo kuco akora ko cyose. Haleluya. ngo kandi uhora Imana yiwe ari kumwe nawe. Dawidi yagira ikiganza cyiza kuco yakora ko cyose. Ndakwifurije kugira ikiganza cyiza mu byo ukora, mu kazi kawe, mu bakozi bawe. Ndagusengeye ngo Imana iguheze abantu bafite ikiganza cyiza. Hari igihe Imana ikurinde gukorana n'abantu bafite ikiganza kitari cyiza, hari igihe ukorana n'abantu bakaguhombya, ariko ndakwifurije ngo Imana iguhuze n'abantu bafite ikiganza cyiza. Haleluya. Reka ndangirize kuri uyu murongo wanditse mu gitabo cya Nehemiya igice cya 2 umurongo 8. Haleluya. Nehemiya nuko umwami arabinyemerera. Nehemiya nuko umwami arabinyemerera abitewe n'ikiganza cyiza cy'Imana cy'Imana cyari kuri jewe. Nehemiya agisaba umwami ngo amwandikira makete yo kujana iwabo kubaka Yerusalemu. Ngo yaragiye asaba umwami aravuga ngo umwami nunyemerere numpe urwandiko, numpe ibiti by'ibwami, numpe ngo nuko umwami arabimwemerera ngo abiheshejwe n'ikiganza cyiza cy'Imana. Haleluya. Umwami arabimwemerera. Ndakwifurije kugira ikiganza cyiza. Danieli we yavuze gute? 6:28 haravuga ngo nuko ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro umuperesi Danieli agira ikiganza cyiza. Ndakwifurije kugira ikiganza cyiza. Ikiganza cyiza n'umutahi udahomba. Imana igweze kugira ikiganza cyiza nk'iki Ezra yakize, nk'iki Danieli yakize, nk'iki Dawudi yakoreramo, nk'iki Nehemiya yarafise. Umwami Yesu agweze kugira ikiganza cyiza. Yosefu yari afite ikiganza cyiza ku buryo umva reka nsoma umurongo 39 umurongo wa 3 mu gitabo cy'Itangiriro. Yosefu atona kuri we aba ingendanyi yiwe maze amuhindura umubwiriza wo mu rugo rwiwe, amuzeza yari afite byose maze uhereye igihe yamugira umubwiriza wo mu rugo rwiwe akamuzeza yari afite byose, uhoraho acaho umugisha urwo rugo rwa Munyegiputa ku bwa Yosefu. Umugisha uhoraho ku byo afite byose no kumuvyora mu rugo no mu ndimiro kubera ikiganza cyiza cy'Imana cyari kuri Yosefu. Ndakwifurije gukorera munsi y'ikiganza cyiza cy'Imana. Ibyo ukora byose ikiganza cyiza cy'Imana kibe ku buzima bwawe. Data mu izina rya Yesu turagukunda, Yesu turagushimiye uduhe gukorera munsi y'ikiganza cyiza cyawe. Haleluya. Umuntu wese uri kuranumviriza umuhe kugira ikiganza cyiza, umuhe kugira ikiganza cyiza, umuhe kugira ikiganza cyiza. Amen. Ikiganza cyawe cyiza kibe ku buzima bwacu n'ibyo dukora mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.